Ушунда туугандар мына ремонт мынандай болот экен. Хан сарай. Райымдын үйү амирин болуп калат бурчу. Райымдын жандын үйү йырында экен. Ладно, брат, спасибо тогда. Ну, заеду я еще. Хорошо. Хан сарайды ушуну айтат. Bir yıl жетиштүү экен. Ушунча топтогонго. Dışında özek ballar iştegen eкен. Buna sovetskiy жол кетип атат. Бул үй şu Талай Сарбашевдин эжесинин артында экен. Эжесинин атын этип коюп иштегилип атат. Бул да bir строительный компанияны көрсөткөн да. Bu yakta basseynler menен uyuşturup atır mına. Mol жерге бассейн болот экен полностью. Ушундай туугандар, мерди таза десеңер бул 1 yıl 3 yıl işledi. 3 yılda bu okşağın daha bitken obyektler var. Aları da tartaz yakında bu da kalasa 38 kvartira 38 kvartira alıptır. Hoş Bişkek'te daha kança kvartira var deydi. Yakında stratejik kampanyalar polna aytып berет. Mına Sovetskiy koça. Mına Хан сарайды. Dışın özekler kılıptır, sarı taş. Aldıları mınандай. Amanlık bitirişine eken. İçin Местный орыстар кылып атыптыр. Ana подвалынан бери могул жерден алгандар жүйү күйүп кетет да. Сарай. Şu daha Kuda kalası жақында көп yumurtalarını çıkarıp verelim. Hazır balдар iştеп атат. Бул участок да бош экен, бирок ушу мер сатып алам деген экен мында. Ушу Куда кааласа көрүшөбүз жакында.